Ka Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad Nika ABVP Meghalaya Haka Arpulai Trek Risau Rajar Arpuway Kalapanlong Eka District Training Camp Kabashisngi Nakamta Kirkot Kibadana West Jinti Hills District Batkathong Kalong Bakirkot Batamai Jongka Kintip Basmutu Shapang Kinong Rim Trikam Jokaseng Ya Kaneka Jing Ai Jing Hikai Lapanlong Hayung Wali Kador Barshnong Chiliang Rai Jowai Hakabakirkot Batamai Kaseng Nakalang Kishnong ka West Jinti Hills Kilawan Banashim Benta. Hakaneka jing alang pli jong kaneka program. Layo ka jing kran mai pang berkentin ay mensim. Nakirkot nakadari lintang kabrega Central Working Committee ABVP. India berpenbutpat sadaka training. Balapya akilai benta. Hakabagirkot basyampang jong ka ABVP. Bagantub yo full moon suchang District in Charge ABVP West Jinti Hills. Kanidiang Sumer State Secretary Meghalaya ABVP Batkiwe Kirkot Kaseng Kilashim bermatai berpesutu Yakino Shimenta Hakaneka Sngi Ka ABVP Kletu Bayakum Kaneka Training On Penongru Akiwe District Jong Kejala Hakaneka Sngi Kibanwan Ini kesni ke ABVP Meghalaya State Department ko ya ka District Training Camp hini hapo Jinti Hills yung te ka yung wo pele ya kan training camp ka manusnem ka mutipi ka ABVP organization wo pele ya ka membership yung manusnem te di kena giwan ha kan ka organizations man ki kam ki floating ki running mo ki kam ki running waters ki wa one mantu snem te manlaw snem the one join ki new members ni ti daw manusnem ME ya kan ka training camp ko wa hikai ya ki kena chapang the aim objective but kamjo le ya ka ideology yung gani ka organization but kamju le bon ni ki khna hi wa yo ya gani ka informations lingba yung o tip ki chapang ki educations issue yung ki wo pher wo pre ne benta wo development o ya ka education